Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip i danas kao što vidite igramo Minecraft horror mapu. Zašto ne mogu da skočim ovdje? Evo vidimo ovaj neki squid, to je lignju, skoro se jeziva. Press to start, made by instructions, samo instruction. Settings difficulty easy, dobro. Parta, ono što ne vidim ja jezik English da bi, pošto ne znam totalno, pošto ne znam ovaj riječi s engleskog na našem totalno, pa onda da vidimo particles, o dobro, particles, brightness, sounds on, music and sounds, dobro, music off, if legs maybe turn down your rendered instance, no extra backlog, you can play on difficult, dobro, my YouTube channel, a Doodlecraft production. Opa. 7780S studio. Huh? So, what that crap is in supper. Well, see? The only is me. I assure the only you. Is you. Dobro. Naježio sam se. Šta? We're get to report on murder. Ono sad imamo. Malo se naježio, malo više strašno je. Mamma mia. Šta se dešava? Drugačije vrat. Opa. Dobro, ovo niste vidjeli. Da li da nastavim? Znači, naježio sam se. Dobro. Neću da gledam, ne! Flashlight. Neću da gledam ovo što se dešava. Dobro, neću da gledam. Neću da gledam, nemojte mi vidjeti. Neću da gledam, ne. Ću da gledam ljudi. Slowness, night vision. 2.
se naježio. Ah! Just right. Dobra. Ništa ne razumijem. Sa mnom događa. Šta se sa mnom događa? Razumijem. Portok. Tamo ne idem. A? What the hell? Šta se dešava? Šta se dešava? Follow me, laser. There's a monster inside. Sve tam nije tamo. Sad kad mi skoči nešto. Šta? Šta se dešava? Super speed. Super speed. Bježimo odavde. Stanje se, ja vrtim u krug. Ne razumijem što trebam da radim. Flashlight. Šta se dešava? A? Selam nasıl olsun? Watch out, the ghost in the door. The only me is me. Šta?
kraj mape. Kada ga tučem. Tuče, ja ga ovako. Umeram još. Super, super udar. There's no good echo to make that work and ne razumijem zašto ovo rade. Wow. Šta se sad desilo? Ja ništa ne razumijem. Znači ovo je kraj mape. Sam ja isključio sam. Nisam dobro. Silent Wheel. Super ekstra mapa. Evo mi smo bili tamo. Dobro ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se sviđalo, ostavite like, share, subscribe. Komentarišite video i što želite sljedeće, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao sunce, ćao!